أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aini na pag-usayin tanukman kaidah ng kaya ika siyaw pulo siyaw. Sige kaya kitabi Ustad Dr. Abdul Karim Zaidan الوجيز في شرح القواعد الفقهية. Unang penuda tanu kalambu isi saging kaya kaidah na gitujuan dengan pitua tanu yang kaya ditanu si di kap manai kap terjumah aku diang ka pura pentanurun. Ayaw tua maka tutudol rak tanu apad rini ko istaya o sabad ko mga ginawa itano mga classmate tano. Aya mapipikir sinagyan ko tua kapag magugupa muda rasa. Gitu siya bapagi inasariga ya ubad na kemulahadaw na kelahan lagi ciku kaya betiaw nantaw kasi ku kaya manerun na tarutup ni rubuk so katawi ni ron. Gue nama pia naib kumint sisagyan kaya YouTube kapara so pakabetiaw na di ni mga amuntay na kebeteyan sisagyan ko tua comment so pada mga mulahadat. Ayat tu apa usain tanaman dalam kaya lil aktsari hukmul kul. Bagi anu madakal so kukuman o tarutup. So agama tanu agama Islam na adna mga masa adna betad ko agama so majority na dinyandikan derpaan so derpa o tarutup. Yang tua suguan na benarida matarutup hui na kiaramigan. Na si kuagama na terima nuto sa datar no kukumano tarutup. Ayat tigi Ustad Dr. Abdul Karim Zaidan nama nang kaya kaidah na yang kaya kaidah na maka ayun na ya. Gia na okitinin wagama tan wagama Islam sisagiang ko to pamikirannya na kapapakalbu di si iku mga tawa kipapaliugatan. هذه القاعدة تتفق ومنهج الشريعة الإسلامية في إرادة اليسر بالمكلفين ورفع الحرج عنهم. Gugia tigian na okitaya wagama tan wagama Islam sisagiang ko to kapakalbu di si iku kipapaliugatan si iku mga tao. Wagama na dinul yusr. Waraful haraji anhum nagugyang kotoa kapakada sisagyang kotoa kapkergni sisagyang kotoa mga tao. لأنها تعني أن من يقوم بالأكثر مما كلف به سقط عنه ما كلف به. Sa mata anas kanian na kaidah na ayam itu turuyan ayamanan yan na sa tawa ipamayan degyan so kadaklan si iku na ipapaliguton no to wagama na keded sa ginawa niyan so ipapaliugat nun. Keded sa ginawa niyan so kipapaliugat si sagyang kotua galbak po diya sang kotua siya'y amin ipamayan degyan so kadaklan si sagyang kotua suguan makallafa bihi. Wait nagyang kaya kaidah na kenaba ayap kitat bikulang wano betade adna mga tabi sagyang kaya kaidah agud na tama na yan. Iti na idha lam yu'ariduhu nassun syariah
نص صريح كما في نص صيام شهر رمضان كله فلا يقوم صيام أكثره مقام صيامه كله. Itu atigian na amai ka da abanian mi betutunga udina da abanian da abanian mata'arud udina mindesenga nas marayag datara tigian o dalil udina nas si eko kapemuasa eko syahrul ramadan al mubarak sakalang wanian. So kapemuasa eko bulan Ramadan sa tarutup sebab sa ayakini sugunun na pemuasaan sa pemuasaan su Ramadan kung mga gawi aki katatendu o di ba 20 Agusyaw na 30 na diu na yakaw sa ragyang kaiya kaidah fala yaqumu siyamu aktharuhu maqama siyamihi kullah. Sa dia tigian makapenderpa so kaya pamuasai ko kalilid ko gawi ko Ramadan ko darpa o kapemuasai ko Ramadan sa tarutup. Ay manan yan na keramigan ka so puasa na miyuka ka katika lil akthari hukmul kul asal manarya keramigan na kekonsidir na sa kaya miya tarutup ka so Ramadan. Na yun na ya compatible agun di istisna ta ya yun na pasud. Sebab nakaigian nga iya pantag ko di kapemuasa iko Ramadan na anan na siya na sareh may karereg sa kisusugudon. Pemuasaan sa tarutup. Uwi na susala ko saya na turun ko sa ragyang kaiya lil akthari hukmul kul. So madakal na din yan di kandarpaan sudarpao tarutup. Syuyu'ul qa'idati fil mukhtalifil madahib. So kapakararangkom udi na kaatawi si sagyang kaya kaidah si kumburang-burang ang mga madahib. Ay man kaya kaidah na langon na ya langon no madahib na pugusar nira nagyang kaya kaidah. Lumalang ka pa si mga madahib. ويلاحظ أن هذه القاعدة من قواعد الفقه التي لا يختص بها مذهب الفقه المعين. Kay mula nga natiyan, kay mulahada, kay mula nga sisagyang kaya kaidah, apad ko mga kaidah fiqhiya mataan na gyang kaya kaidah na kanabaya mapapanto. Kanabainin mapapanto si iko madhab satiman. Fahiya kaidatun mu'tarafun biha. Kagyang kaya kaidah na tatarima na yas kanyan fi mukhtalifil madahib al-islamiyah si ikum barang-barang mga madhab ko Islam. Wa dhakaruha fi kathirin min al-furu' al-fiqhiyah. Agugyang kaya kaidah na miya aluyaya si ikum mga sapak abitiara ko fiqhiyah ay nakalilid kung mga bitiara ko fiqhi kulangon no madhab na kusaro nagyang kaya kaidah. Wa'tamadu alaiha fi istihadatihim nagu ipendaliliran nagyang kaya kaidah si ko pada mga bitiara pag-istihadaniran. Mimma yadulu ala asalatiha wa rusukhiha. Sa sabab po to sa kapakangguna na agyang kaya kaidah ko kababaloy niya na ad napakasal yang ko agama nagugi na babakan na ko agama ang kaya kaidah. Yang kaiyala pala lil akthari hukmul kul na dapiyainin bagu ugaid na min haythu tatbiq wal ma'na na sisiyan ko agama. Yang kaiyala pala na abnari bagu ugaid na sumana niyan aguso kaalusudian ko bitiro agama na anengin ko agama. Aguto taknad niya ko agama. Kaya kaidah lil akthari hukmul kul. Wa annaha min usul syariat al-islamiyah gumatan naging kaidah na patskan yang kupakasal wa agamatan agama Islam. Agamatan agama Islam. Qala Imam an-Nasafi qiyamul akthari maqamul kull aslun fi syariah. So tigin sudikan derpa iyo madakal si ku derpa utarutup na pakasalaya
pakasalid na ya si iku agamatan o agama Islam. Mia luin yan na si sagyang ota li Ustad Ali Ahmad Nadwi. Pada kapakari kagyang kaida na so kiptet bikan sa nga kaida. Agusyo inusaran sagyang kaya kaida. Paganero na tigya kini na musannif Ustad Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah na Peter wa tigya ni Allama Taqiyuddin Al-Husni Al-Shafi'i. Pada ko mga ulama Shafi'i na aya kabasan niyan pantag sisagyang kaya kaida ko kiyaw saraun na miyalo niya na tigya nagyang kaya kaida sisagyang ko to mas'alatul harir. Di kan bitiara sisagyang ko to harir. Yang kaya harir na bangalainin udi na tilaya haram na ya kung mga mama. Pada sebab na tilaya kasasaugan sa bulawan. Agu adna nasyan dan asareh marayag sa kini sapat nun kung mga mama. Haram kung mga mama na halal kung mga babay. Yang kaya kaida na miyaw saraya iyakini na Al-Husni Taqiyuddin Al-Husni Shafi'i sisagyang kaya mas'ala ko di kan bitira sang kaya harir. للرجال إذا خلط بغيره إذا خلط بغيره إذا ركب أي الحرير مع غير مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما حكمه. Mialunya nagyang kaya kaida miyosar ya nagyang kaya kaida sisagyang kotwa di kan bitiar ako harir. Pantag ku mga mama igira kiyasaw nagyang kaya harir sa salakaw ko harir. Agyang ko to aminisaw sisagyang ko to harir na mapapakay ku mga mama so kapugusarera no detaru normalatila. Na to na tigin ikukuman yan. To na ikukuman ang kaya harir o di na bangala kiyas niya kasiugun so harir aguso tila anormal. So harir na haram ko mga mama na so tila na anormal na halal ko mga mama. Na to ni kukuman yan natin. Ay pituro yakini na Taqiyuddin Husni Shafi'i pada umma ulama Shafi'i na tinananzur agilain tanong atiyan. Ilain tanong. In kana al-aghlabu al-hariru hurrimah na amay tigyan ka aya betad na aya majority sisagyang kotwa bangala udi nanganinsan api yang bulan na harir na haram tigyan. Wa in kanat aglabu ghayruhu halla na amay ka aya betad man na aya rumamig na sukna ba harir na miya pa kaya tigyan. Tagliban sa aya kekuan sa majority. Waya majority na harir na kitong sa haram na waya majority na harir na kitong sa halal. Lijanibil akthar aya kekuan sansa madakal. Idh al-kathratu min asbabit tarjih sebab sa so madakal nagiti lalan sa kotwa ka tarjih. Andai korek. Andai ku entanwa kokuman. Sangka iya kaya pakasiugu harir aguso salako ko harir. Pagkaharaman o pagkahalal. Na etigya na pamintuan ko kakurikaon na aya pagilay na andi madakal. Na sa madakal narurumpuro na sukukuman. O siya rumamig ko harir na haram. O siya rumamig ko salako ko harir na sekanyan na halal. Gitu ilil akthari hukmul kul. Ark o majority so kukumano madakal. O di na di makandir pa so madakal si ikudar pa o tarutup. Ikadua ibarat agyang kaya kaida na so kituron mambu ya allama al-ba'lay al-hambali. Mani ako mga ulama o mga hanabila. As kanya napupugusay niyan so sabad ko kawaid fiqhiyah. Agyang ko tuwa kawaid fiqhiyah pugusay niyan nandudur nagyang kaya mas'ala al-aklu min malihi al-haram hal yajuzu am la.
Giang kotua ka kena sisa giang kotua tamu ka haram. Inu kepakaya kena giang kotua tamu ka haram atau kadi. Siyo to sa giang kotua bitiara a ikapat. Saad na mga tindigira na mialoy ron. Sa giang kaya kaya discussion. Na suatigin so ikatlo mialoy. Na aya mialoy na in kanal akthar amay ka aya madakl. Na so haram na hurrima. Sabnara miya haram. Amay ka aya madakal si sagiang kotua shay tamok na haram na kitong sa haram. Wa illa fala. Na upama ka na ba aya madakal na haram na sa manuto na si ikuluko kumano halal. Wa illa fala iqamatu lil akthari maqamal kull. Sa dia tigin makapenderpa so madakal ko derpa o tarutuk. Dia tigin na qat'un bihi. أو قطع به ابن الجوزي في المنهاج. Gia mabagar atindig apitindigan Ibn Jauzi. Udi na piyaka pamatas na ako kuman Ibn Jauzi. Gini kinuha na tindig. Sa miyalo yan ang sisigang o taminhaj. Ikatlo ibarataya na dataro kaya panutul amya kapuon ko Imam Malik. So Imam Malik na miyalo niyan mabuag yan kaya kaida. Sisagyang ko tuwa masala yang kotua di ka pusa sisagyang kotua yang kototaw na mi pusa sa kurma man ba'a nakhlan qad ubira ba'daha wa lam yu'abbaru al-ba'd al-akhar hatta ba'a fa innahu yanzur ila alladhi huwa akthar wa yaj'alu al-qalil tab'an lahu. Yang mau piasyanan dudan ako kita bi Imam Malik. Ngina pada sibut sama na ya amare sisagyang ka iya ibarat amya panutulam ya kapung ko Imam Malik na sutawa mi pusa sa kurma. Agyang ko to kurma, pamumula na kurma. Pipusa agyang ko to pamumula na kurma. With na sab naratigin na so sabu at sisagyang ko to kurma na dinyan tuyungan yan. Yu'abba, ubbira ba'duha. Tuyungan yan, agyang ko to sabu at sisagyang ko to kurma. Yang ay kapto yung ikukurma na di tano ron matao, wag di tano katao na adna o kita ya. Na tuyungan yan natin naging o tasabud kukurma. Walam yu'abbarul ba'd na susabud na ibubugak yan. Ba'dul akhar. Hatta ba'a, saman sa pipusan yan ang kutuwa kurma. Fa innahu yandur ila alladhi huwa akthar na mata natin aya pagilay na anday madakl. Wa yaj'alul qalilu tab'an lahu sa mulwin so maito ibilangan apo ko dun si kumadakli bilangan. Budaya buntalian na upama ka ng kutuwa lupa yan na pipusan yan na susabu dun na ninipang sofa na susabu dun na ibubugak yan. Na aya kilay sa manuto na anday madakl na sa madakl na aya kekwa. Nino ka ay mapiasya na puto na siko kitabo Imam Malik. Pantag sa nga masala. Ikapat ibarat na datar mabuo kaya panutulon na miyakapon si ku Imam Qadi Khan. Pwede kong mga ulama o mga Hanafiya. Sa manena, so madhab Shafi'i, madhab Hanabila, si ku Malikiya, Hanafiya na lang nila miyaw saragi nga iya. Kaida, uwi na burang-burang nga masala. Burang-burang nga bitiara. Sipman kaya kini na Qadi Khan, pwede kong mga ulama ul Hanafi, na miyalin yan mabuagi ang kaiya kaida, sa sipman budin, sinyaman miyalo sisagyang kotwa al-junub إذا أصيب بجراحه على رأسه وأكثر أعضائه السليم فإنه يدع رأسه ويغسل سائر الأعضاء ويمسح الموضع الجراحة لأن للأكثر حكم الكل. Ay mabuki ulit ni Qadi Khan, pwede ko mga Hanafi na swatigyan so majujunub. Kataon tanong so junub, basta tanong kaya junub. Nibubaw na sa ulit, di namin tatagin. Gyan ko to majujunub na masusugat tapali, o di nakapapalian, si Saulo.
Wina aya kalilid ko losian na salim. Da ban yang pali. Nah, mata na tigian agian ko to pali. Igian ko to ulo niyan ka masusuga ta pali na didno to pagawgan. ويغسل سائر الأعضاء sa ayasuan yan na pagunaban yan piguan yan so kalangwan kalilid ko ang guto alawas yan ay sama majujunub kailangan na maapigo ويمسح موضع الجراحة sa ayaki din yan sisagyan ko to darpa o pali si saulo niyan na ban yan sepuah لأن للأكثر حكم الكل كأجيس so mata na so madakal na kiko komon so kokuman o tarotop. Sama no to manasya gitu na majujunub. So aya sesakat no agama na pigu. Na sisang ko to aya bud na siwa yan na siya po niyan bud na ulo niyan na aya buwa pegu niyan. So nambak ko ang utaw lawas yan. Na kagi sabab sa skanyan na kapapalian na gu aya sama no to amadakal na sukyaw na bang ko lawas yan. Na yung ko to siwa yan na datar no mipigu sa tarotop. Ikalima ibaratnya ya nah dataru keturun Imam Al-Kasani fi bada'ihi fi bayani qadr al-wajib min al-'ushr fi zakati az-zuru' si pansia kini nakasani na mialu ini yang penangga ia kaidah si manoto si eko diskas ko kapukarayaga ko kawa wajib o 10 bagi kibagaya zakat si ko pamumulan. Sini mana mi'alui ko zakah. Walau suqiya zar'u fi ba'd as-sanah sayhan wa fi ba'dha bi'alat yu'tabar fi dhalika al-ghalib لأن للأكثر حكم الكل أي إذا كان الأكثر يسقي صيحا ففيه عشر وإن كان الأكثر يسقي بآلة ففيه نصف العشر. Kataon tano so pamumulan na dua susun suka pembagiron sa zakah. Dipindi ko rupaan na kaya pamula siyang koto pamamulaan. Upun so pamamulaan na piyakaigan na mida sa dikat aguso pamamulaan yang koto pamamulan na piyakaigan. Ito tigi ni ame kagyang koto pamamulaan yang koto pamamulaan na si eko sabuad ko ragun na tutugan na malalantay ro nagyang kotuaig. Malalatay ro nagyang kotuaig. Na si eko sabuad ko ragun na aya kaya pa kay giro na minggulalan sa kasangkapan. Kaya usaran sa kasangkapan. Kaya pa kay gano pa na ipagito nga tiyan agyang koto kalilid sa siya tiyan pumagito nga ko kalilid. Sama no to na uwaya kalilid ko ragun asumyagad na tumutugaw nagyang koto iga normal na sama no to na ipagito nagyang koto pamumulan sa kenaba piyakaigan. Na upamapman ko si rumaramig si eko kaya pa kay giron sa minggulan kaya usaran sa kasangkapan naroron mabuatiyan peruranaso ko kuman kagiti na aya kaidah na lian na lil aktsari hukmul kul kagi mataan na so madakal na dinyan dikaderpaan so ko darpao tarotop. أي إذا كان الأكثر يسقي صيحا ففيه العشر وإن كان الأكثر يسقي بآلة ففيه نصف العشر. Sama no to na o aya madakal ko ragun na so kalalatay ro nagyang ko to normal na aya kibgen yan na osr 10 bagi. Na amay kaayan madakal siyang ko to kesa gaduragon na kaya pakaigan o di na kiyang gustuan na aya buah kekuan na media ko 10 bagi nisful ashr. Nino ka sidna nan discuss ako zakah pa makabatan ko lambuan so discuss ko zakah. Ikanem ibarat agyang kaya kaidah na datara tigin mabu keturon mialip na perumahan ni kasani
شيء مساقين غطا كتابين بدائع جبدي إيشو كتاب بدائع الصناعة شيء ما بدنا ياكو بشأن الزكاة شيء ما بدنا ياكو بنتال أو ديقات وشروط التكليف به نقوشو mga syarat o pupiliugatan ko diqat فلا تجب الزكاة في مال المجنون جنونا أصليا dia tigian kewajib su diqat si ko tamok o bebetengan agian kotwa pembetengan na original la kia betengian oto yung otwa tawa biteng na original lang ota betengian wa amal junun tari' so mana tigin so beteng pekis pekaulugu agian kotwa beteng fa indama sana kamilatan fahuwa fi hukmil asl na may tiging kagiang kotwa biteng sa aya klasya betengian na kisempo-sempokon da sama da na da sa dudur na unta betengian na amay kagiang kotwa tao na siko tarot top siko suldu saragon na mabubeteng skanian na sabnaras kanian na si ipagitong ko detar o aya betengian na original so originally beteng na pakasala beteng kabo betengon na da diqat o tamokian amay kami masuk apa ni sabin wa in afaqa akthar al-akthar as-sanah ujibat aw wajabat wa illa fala amay tigiman ka amay kaskanian na makatatanog si iko kadaklan si iko ragun na wajibu na tiyinso kapaka kabagisa diqat si sagyang koto tamokian na amay karena begitu na ada bon seskatan Pagpanati namunta lagi ang kaya mas'ala ko kaya panutulaon na annahu idha kana fi akthar as-sanati mufiqan faka'annahu kana mufiqan fi jami' as-sanah amay tigi nga aya beta dagiang kotwa pembeteng sa aya kelas yu betengin na tari' na aya kalilid kuragun na makatatanod na mata nagiang kotwa tao na ipagitong sa makatatanod man na keskatan sa dia kat sotamo kaya amay ka maanisab في جميع السنة لأن للأكثر حكم الكل كي متى نتينا أي قاعدة للأكثر حكم الكل yang أي قاعدة تيجينا مع السوداء قد دغلنكم من أحكام فيه كثير من الأحكام خصوصا فيما يحتاط فيه بلا buat tiga sisa yang kaya mi aloya ay maanan yan na mas'ala yang kaya bitira sa kapagisa diqat kapagisa diqat o majnun na mas'ala khilafiyya ya. Sabad ko mga kitab na riwayatain o di na qawlain. So sabad na thalath aqwal. Adna mitindig sa sumajnun na daabon sa skat na diqat ko tamok yan. Ikadua tindig na akso to, sorang to. Bapia sumajnun na andid ni kiyoma o basta makanisab su tamok yan nagu pitbuga na ragun ada pia beteng siya gitu na kebugan sa diakat ikatlo akaul tindig na piputilukan ni naging kananaduti mana tindig okay sa naino ka siko pada gawi ya ubatan na kilambuan na alo yung tanubuan to na pada mga discussion wait na pada maklumat san sama no naging ka iya si akini na kasani nasisiran sama no tumapad sangkot wati tindig sa sumajnun na daabon ipapaliugat diakat ko tamokyan gitu sumajnun original pakasalian so kababetengon nababkededa kabetenged si ibu mia dua bitiaraon si sagyang kotwa aya betengyan na tari' kededa ngota betengyan na binaan ala hadhihi alqa'idah so kapakasuldaw si sagyang kaya kaidah si sagyang kotwa aya betengyan na tari' na aya kailayna lil akthari hukmul kull okay na siya tanubuta bisa diyang ka panita ko Allah adna miyak watanu si iya guna diyang ka iya kapterjuma tanu si kunyang kaararam tanu nasabot na basta tanop na makatutudul siya na sabab si ko mga ginawa tialabira na ya
Saya mapipikir nakapamagugupa. Na gitu ginasari gaya. Buat nab kemulahadan nab keribat. Lagid kumana usukap merisiron. Na kabnar amir kanoto. Kapakatiudan na niron si ko kit amapia. Mapia so kata alif sa kitab na ana muhakkik agwan abtadkik si saging kotwa abtalif. Na datar na kaya kapanarjuma. Kudi na kapamagusaya. Kailangan siya so tasihih. Sabab sa aya antap tanong na benar nagu ka pa magugupa si kudi ka tuntuta ko ilmu ko agama balasangan wala ko kaya pa makinaganiron aku sa mga pagariakan di isi di mga makinag manita ko lang ang unan tanoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.